Uma ngaphane kuwukuthi umuntu onesitha uhlushwa nayimimoya, nangumuthi ohlanganisiwe, uthakiwe nje, uhlanganisiwe inhlanganisela impela, uyalwa impela. Uma kuwukuthi uyafisa nje ukuthi ulwe nemimoya ekuhlukumezayo, ungabe useGoli, useMpumalanga, uphiphiphi around South Africa, sokwazi ukuthi sikuthumelele lo muthi ufikelele kuwena, ulwe nayo yonke le mimoya le ekuhlukumezayo, ekucindezelayo, engakuhlalisi kahle, impilo yakho ingabikho right. So siyenzile le product, sayihlanganisa, sayithaka ngendlela esiyithake ngayo. Uma kuwukuthi kunesitha sakho obonayo ukuthi asifuni ukuwa, siyagoloza, simile endleleni yakho, bafaka inhlabathi epharishini lakho, bayakuhlukumeza, bakudlela indawo, noma benzani le nto abayenzayo, wena owaziyo ukuthi bakwenzani. Nayo induku, uthatha le nduku le, uyifaka iy'puni eziwu-2 emanzini, uyaquma, uyageza. Uyakwazi nokuthi ukhe into engangesivalo, ubese ufaka emanzini awu-5 litha, ubese ufaka iy'naliti eziwu-7, ubese uyayigoqoza ngomkhonto, uyithume la usuke uyithuma khona. Uyakwazi nokuthi ugqume ugeze ngayo, bahlukane nawe abantu abakuhlukumezayo, ngoba phela emhlabeni sigcina sihlukumezwa abantu ngenxa yokulunga kwethu. So wena okwakho, mina ngikwenzele le nto ukuthi ukwazi ukuthi uphile, ukwazi ukuthi ube right, makube kuhle-ke, makube mhlophe, makukhanye kweyihlabathi zolwandle. Kuphindaphi lapho ekufika khona le video, masiphileni, siphumeleleni nge-3. Siyabonga.